Joroana vavolombelona fahatelo. Zaho zany tamizao ataontsika hoe eo amin'ny 12 taona teo eo de maty zany papako. Rehefa maty zany papako de lasa ny 4000 jaly zany zahay satria kamboty tanteraky. Sisy famelogno zany ny zandriko, ny ray aman-dreniko mamako zany. De lasa kamboty zany za tam'izay fotoana zay. De tsisy famelogno. De nijaly. De lasa ny 4000 angataky. Za nge tantarako ne ry havana, za nge mpangataky taloha tena mpangataky miarabe regny, mpangataky volameo hoe mangataky. Zay zany mahatonga ahy am'izao fotoana zao zany raha mahita olo mangataky de malahelo zany. Satria za koa agnisan'ny olo mpangataky taloha zany. Nijaly nangataky 4000 koa ny fiainako taloha. Ary zay mihitsy natonga za nangataky tamin'ny Jehovahandriamanitra hoe raha mba avitsy zao ndray andro any, andeha hanavitsy ireo mahatra tahaka. Satria za koa mba 4000 de mba hagnavitsy andreo 4000 namako reo koa za, satria zaho mpangataka ny asako taloha ry havana. Ary zay natonga zaho lasa nanao asan-dahaly, nangalatra sy ny karazany io satria mitady zay fomba hivelomako satria nijaly eo taloha. Ka ankehitriny aho zany rehefa tafita zaho, hanavitsy anareo mahatra namako aho. Ary tonga zao hanavitra anareo namako, anareo mahatra namako. Aza matahotra fa zaho ni iraky Jesosy andeha hanavitra anareo mahatra namako tahaka ahy koa. Makasitraky misaotra tompoko.